o minahal ko ang matalom na. Okay, today is August 24, 2024. Happy Fiesta, Barangay Saragosa, Matalom Leyte. I hope nga magmalipayon mo sa inyong kapistahan nga don't forget sa pagsimba kay maumanay usa nung nag-celebrate as kapistahan. Bisan pa man hubog ta guys, ato gihapon musimba gihapon ta pasalamat ni Senior Sandroque nga gihatagan tag maayong lawas kay wa imposible guys nga maayo pa ni daghang grasya pa nga moabot sa atong barangay, sa Barangay Saragosa. Once again, happy fiesta o I hope nga magmalipayon mo sa pag-celebrate sa fiesta diri sa Barangay Saragosa, Matalom Leyte.